becak pati nonton tayo masih kirang ya mas bro lebaran biar kabeh terus prasaja senyoper sopan santun matang lembut jotane kenjotane gandek mantep orangnya semua paande aneh banget kepenak dirosok kecapati becak mati Rinawani tatap lembut Wirawiri golek penumpang Ngopanya umur orang tinggal tinggal peraturan Sing wis becak pati pati jono Orang cewek terminale wonten sisih pundi Mbak Ayu elakae terminale kota Pati Buron mawon penting kula mboten rugi sopir becak rita wengi pados rejeki Rasul tresno jajogetan kenang ipik megal megal yo goyang 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 goyang